Mi u Vršcu možda nemamo toliki problem, ali kako generalno može da se smanji zagađenje? Nemam pojma, stvarno. Ja mislim da automobili prave najveće zagađenje. Najveće, generalno. I veliki gradovi, boga. Po meni. Znači, manje automobilom, više... Manje automobila je haos, stvarno. To su gasovi strašni, tako. Mislim da su automobili najveći zagađivači trenutno. A jel mi utičemo možda na to zagađenje? Možemo mi nešto da promenimo u svom ponašanju? Naravno. Pa u prosjeku svaka u petočlanoj porodici možda 4 imaju svako svoj automobil, pa onda to je to. Jedino manje vozila, da se manje voze i tako. Kako može drugšće da se... Vozila najviše zagađivaju, ne? A Vršac, ajde, Vršac imaju te vetrove, pa nekako i može da prođe. Ali stvarno ne znam kako bi moglo. Nema načina. I manje ovih fosilnih goriva, drva i ovo, to isto, komini. Na plin svi i gotovo. I industrija. Industrija, dimnjaci, ovo, ono i tako. Ali imamo mi toliko industrije? Pa za sada imamo. Ide polako. Nije bilo jedno vreme, ali za sada ide. Ne može nikako. Industrija napreduje i onda napreduje i zagađenje vazduha. A filteri u dimnjacima, neki prečišćivači? Sve je manačko repo, ti filteri, to ništa. To je samo bacanje para u prazno. Mislite da to ne bi imalo? Minimalno. A kako mislite da možemo da smanjimo zagađenje generalno? Pa da se gleda malo više, ova kola nek se stavi katalizatore na njih. Da li su od početka dizelaši su dobri, sad kažu najgori su dizelaši dok smo kupili i sad ne valjaju. Znači sve je to politika. Ovi političari malo više neka reše, pa ne znaju oni šta treba zbog čega zagađenje. Vršac nije zagađen, Vršac je stvarno čist, ali je Pančevo, Smederevo i drugi gradovi jesu zagađeni. E sad, da li je to malo više zagađeno tako ili politički više? Sad ne znamo ni sami. Ja smatram da bi trebalo da se smanji pojedinačno grejanje što ide na drva, na ugalj i tako. Mislim da to utiče. To je zimi, a šta ćemo u onim toplijim mesecima? To su znači u pitanju kola, auta, znači oni su zagađivači. Seljaci sa zapaljenje, njive što zapali, to bi trebalo opasno da se kazni. To bi trebalo opasno da se kazni, ali još nema zakona za to. To bi neki stručni ljudi trebali o tome da pričaju. Ja sam srećna bez obzira što mrzim u vetar, što sam ovde i što je Vršac divan i čist grad, šta drugo da vam kažem. Eto, prijatno.